Menteri Kharluki kahima melim, badai ya kakam plating ka ulong. Baka hima harangkat ka office, joka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills, bat ka District Council, kila shimi ka sinjam ban IT ka ya baro kinong syong yo, kalong kalat banyada na kajingpang COVID-19. Ya kajing IT ka ya kinong syong yo lasdang, nadu kasngi balang minta kata yo, bat ka badang petiang hadu minta kasngi, bat baro shita yo, hathanat kahima melim, badon hayo do. Nakaliang Menteri ulakan tu ya kinong syong yo bakin wan jakmat ban IT ka ya lade kenang bakan long kajing arab nam ta jongki badi ki pai ba babun haba jubab ya kajing kali Menteri ulong bakam pat syamladon kajing akran la on syaan em ya ki bom tre ban IT ka bakin syong dukan Henry ule tu baki babun hi kilade ban wan aya ketika ulong ru bakajing bom yo ban pli ya ki dukan na kajing khangdam kalak ta shikade e om tang ya ka plating ka jongka hima Henry wadi ki pai ba aru kumju Kay gabang ngilami na kajing ikut buat ka Deputy Commissioner Budamburam CM Budamburam jaga dusungsil Budamburam buat ki para bakraw boro Budamburam ngishim ya kajing ajubut ba kum kalat jaga kajing ita ngai pembait bakandon kajing ai ya kada kam hande po yodo hande po thanak simliam nak benda kerpang na benda kidong songyo jong yodo ya kabala stang menin tu kalau di sisa ke job ni kumba meniksi kumba arspa sopusan ngut kumba dep ai vaksin tu kumba long menta kala ya kumba arspa khat saw te ki expect ba kede kedon poros to yo boro kinong song yo ki yo ya ka hak lai lui banwan injek ne ya kumba long menta tingim podo so ye ndai kumba bur hi kalong ba ki bawan man ai nakale ke darbar hi ngikirpat nomor kum ka lat jo jigira mo khtin kong prevention is better than cure tu isim ya kata kum ka phang pedang ngikirpat igilong song yo jongi kumba kisania yusim ka darbar ha ji punya ya kam Menteri in charge market ila sim kia pende men pristo berade nam ta range ngi ki baro kam lo busuk mencem sam ngidon ya ki isu ka kham khandiat tang nam ta ki dukan ya apply ABC ki la play arsin stayo minta pengyo sang isu jeng nok song badan Menteri Charge Market lah Tristom ha ba dapat pengyo bentalang nomor kisik mikiro kim negara kayo go jongi kum plengja te kai ba la batai Menteri Sekamang ngum banso te ngira ko dapat ngira kerpat daga jek surit ya kidong songyo go jongi pakiro nang ai aksen kram bon lokum klat jingida na mo daga jingbet jimbiang jongi nok songyo go jongi ya kata tinggi pudyo ban ya perkat ni Kalau jengkwa kalau jengi kalau minta ngikirpat iki makinuan ai vaksin benbut baik bunti ya kajing pun baik nak nang sarkar tang ya kahima yang nam ta kikun kajar kene ke lockdown da sisa kelakta ya kamai kaji chong kikun kajar jeng mamliam bad yengi kum ke dorbar nomor kumba longhi ke dawa simliu ke senia tang jimbi jengka dum simlo yo jiram no ke bor ke bahlor kiyau kihat kidiki benta ki bokong sanha ki bekersan ya kajing terikam jong ke himamalim ane kum bokong mentah ni dokumen pat bahadin simna hitam ayo play bang ni yudu wana kajing pun baik kalau ka beduna ba herengi scam haksi kuar badang wan kalau biak baik